Hello guys, oke, dito kami datang pakai KL. Kami turun pagi tadi pukul 3 pagi guys. Aku sudah tidur 2 jam aja. Ep. Sebenarnya. Ladies and gentlemen, we have just landed at Kuala Lumpur International Airport. Please be informed that your arrival will be at Asia Number 1 LCC Hub Gate 2. Oke, itu kami batas bangunan 330 tinggi. Tapi atas bisa swimming pool lah. Atau untuk si gym lah. Si swimming pool. So, si KLCC udah ada tau. Nah, KLCC. Nah, kita turun ke arah. Let's go. So, dia tuh pukul 3 lemai. Hari pukul 3 pagi. Oke, itu view kami dari luar. View kami dari luar. Saya bilang kira kan tuh, tapi luar tuh cuma kira kumpul. Ada dapur kami ya. Ini nama nu kita di auto kah? Nama tempat tuh. Hah? Dorset. Resident Dorset. So, lemai lagi pukul hangat gak? Sepah gak yang hangat? Sepah aja main hangat. Oke. Terus hari kemana iPad laban selipun kunung cas. Bagaimana akan berjalan bersama Oke. Oke. Tuh tempat nu ayun. Bisa study room tuh nih kak. Tuh macam lu study room. Study area lah tuh. Tuh dapur lah. Bisa mesin. Siapa guys? Tuh jadi bed. Oke. Tuh favorite sudah. Jadi sini Netflix kak. Netflix. Tuh kita info request film tuh kakak. Narasinya bisa. So beli website lah tuh. Tuh. Master room. Tuh kan kayak ku. Pintu cumin ketau. Nah tenteraman deh. Nah lah kita situ mandi kayak kanjang. Kamu tuh deh. Tuh closet tuh. Ini. Hah? Ada view kah? Kela. Kamu kut pikung kapal tuh na bulan na. Tetap dah. Nama.
May baloy na mo to. Kabili sejarah. Eh. Kabili. Maaf ya sayang. Pada Oh, dong aku boy. Sudah lama. so telah menangan hari ini kami di Riau. Lo homestay itu nih kak? Homestay kak? Paman nggak? Apa man? LCC belakangnya jam 9. So, kemudian warna takut tuh. Kendapnya. Aku nggak takut karena sudah malam. Ya, udahlah. So, nanti kita ke Jalan KL, kita udah di Abu Dhabi. Kita boleh tahan murah lah atau 200 rupiah lah semalam. Jadi kami ngambil 3 malam. Kalau kami dapatkan yang genting. So, nanti kan vlog kini penuh kami follow. Ito kami daw ng Times Square. Lama na ito. Kita, ulo. Ito, ulang kusuk kante ko na tayo kita. Ito, patok lah parang suka. Ayo, kasut. May jenis kasut yang murah-murah. Di mana? Itulah, area Times Square itu. Mau tahu? Oke, kami berpulai dari Times Square. Itu kami menuju Magai Tallinn Street. Terus Tallinn Street. Saya pulang. Ayo barang kamu. Oke, itu kami datang Baloyan. Tarang. Baloyan. Lihat guys. Dia ada bisa enggak kak makanan Cina. Kamu udah beli selalu makan dia. Coba okey lah. Boleh lah. Kita ke belakang. Ayo, nak. Mungkin kinsa dia nak. Ono. Oh. Banyak. Kita kembali di Puan cuma murah atau tempat tuh paling murah. Oh. GGI oh, tutup pakai bermatok ay. Oke. Switch. Kapag kita menggunakan iPhone atau mau kita switch. Tuh kejalai kita eh. Kayaknya ka jalai kita. Wah, mana mai itu? Tiko tu. Tak mai ada beli dah. Mai ada beli dah. Hai, dua switch. Không mà nhỏ. Lát mình jalai. Itu kami juga tempat memakai sedang isi jane. So kita nemu lah tebak KL pengalaman pedas ni kat makanan ni ke isi jane. So ya lah. Nanti aja kita ke. Ini sup ikan. Seaweed eh? Okay. Kalian nak makan sate ke apa-apa? Sedap ya. Good morning. Okay.
bawa kami pakai KL. So lagi kami kabialay pakai LCC Korea. Udah ya, lagi aduh mereka nurun lagi. So begitu wis karantina guys. Itu pukul 9 pagi baru bisa mandi. Lagi lah. Oke. Stay tune. Bye bye. Dito kami pa hindi. So kami pulungan kay Bukinanas. Tsaka dyan monorail ko. Kaya kay monorail, danya wala kami kasi sila. Lawan kami yari Times Square tadi hari kami kena station namanya hindi. So na kaya dito kay Kibinta Bukinanas. Ya waktu kawan kay monorail. Dito tuy đã hái lidu ra di Tinana. Ini ora. Oke, dito kami dah keluar monorail. So dito kami kena LRT. Guys, station ke si LRT lah. Aban station monorail ng LRT na kamu. Tak perlu dekat station lah. Peace out. Dito kami dalam KLCC. Wala kami guys. Kita kami juga jalan ke Korea. Nah, ada tayo pakai sisi saya. Dito kami belum kante. Tekan dari jalan Surya KLCC.
Kani. Kani. Tapi natin na Ito. Hindi ka sa pagpili. Ikaw to, alam niyo. Oh, gina. Kani. Ito. Ito. Nakita ko Ito. naman niya. Ito. Teh, ito nga ako nga diajak. Ako kembali. Yang ito kenapa? Apa nih kek? Apa nih kek? Betul? Apa nih? Betul? Jangan nanya. Kasi nakamakalangan. Ito mo monyet. Dah. Good morning. Oke, itu hari ketiga kami ke KL. Dito naman gitu. So, kami kerja lagi ke Sogo. Pagi itu baru tapi mandai semua guys. Pergi Lembau, tapi ngai masa alalang tadi itu jalan puas. So, untuk badan kita tidak ada kita mesti ke penjimat. Pasti mayo kes ragut, kes Julia namit jaga mana-mana ya. Oke. Makanya Java Pavilion. So tempatnya kami tiaw tingkat 17. So pavilion ke barrel na belakangnya aja lah. Halo guys, kami dito udah tewa ICT Shah Alam. So kami mantai ke ni permainan yang siap dito. Oke. Stay tune. Nanti bala ada kami yang nanti kamu masuk kita nanti kamu main dia perlu kan CTF apa nama itu? ICT Super App. ICT support. ICT Sudah login. Bayar guna Bayar. main belum bayar apps. Oh. So nanti tapi download baru kami masuk free tapi kamain ya perlu guna app-nya lah. Lah guys. Bayar melalui apps. Oh, bayar melalui app. So nanti aja lah kita kan. Ketemu Pak setiap permainan per permainan. Itu kalau nyebutnya. Permainan per permainan. Oke. Oke guys, kami dito ada Sky City guys. So, ito lah view ya. Ini haram dito. Kita niti kurang. Ini sila ito. Tumda lah. Ini sila. Wow, outside ng Sky City ito guys. Kita kita guys. Okay. Alam mo kami na rin magkari. Baseh tadi nya kami na main ba Sky City to. Area to. Nura main ay banyak. Tara baron. Ito ulit mo lah. Banyak ay deh. Tumda ay yan. Ay ba. Basahan tidak main to lagi. So kami prefer na main lah. Udah aja lah. Nanti kita mau boleh buat lah guys. Ito, may main lah. Lagi ngakam lah. Okay guys, dito kami kanike na guys.
Nggak tahu. Dikit apa enggak? Thank you. Ya. Oke. Please wait here, ya. Kamu tanya, please wait here. Nah, ada pato guys. Guys, saya rugi. Harga siko masuk 12, siko orang dia 12. Meanwhile, Nama tuh uga-uga Mato, dai na anak ko yan sa spot dai. Hello ko. Ketika kurang sapuan, lupon man. Ano ka no? Udah nikih tuh ada nurun. Ano eh? Ano eh? Okay. Apa? Ano ya kau fokus. Alam dak barawa amna ke magurus kin da. Dai naman to. Tote kilo. Sedang ka bisa angin dulu. Complete. Ini kak. Ano? Kakak. Hello guys, dito kami na tayo ba Pavilion. Oke guys, namanya sampai ang kereta aku. Masih panas banget. Itu kami dah nyewa kereta untuk Raya Genting. Suatu hari keempat. Hari kami menuju Raya Genting. So, telah kami ngajung adikku gambar ke sisi itu guys. Oke. Bertemu kita Raya Genting. Thank you udah muda. So, stay tune, oke? Peace out. Wow. We already arrived at Genting.
ini. Arrive at Genting. Ini nih. Lihatlah. Nanti ke Genting kami guys. Sejam 15 menit. Nya bas deh. Lalu kamu ada sih bahas untuk kita yang lihat. Toilet 35 menit. Ay, Tidak kenapa. Sky Garden ada. Tada. Sejuk banget. Oh, kira Ram. Oke, sekarang nih kami sampai di Genting Gala di pakai keju. Kita apa pakainya? Bibit dah perlu makanya. ini bola kami guys. Ram jalan-jalan. Hai, welcome to Genting Highland. Kita tebak homestay kami guys. So, guys, kami dah buat Genting Highland. Betul kami akan uji ni cable car. Cable car buat skyway. Okay guys, mari kita mula, okay? Đây. Terus kan? Bukan Rasli lah.
seorang ribet apa? Gedean enggak mana pasal gedean. Ya ya, kek kita ya. Dia main itu. Berangin. Anak tukang anak. Anak. Lepas nyau. Tengok mai ke. Apa yang kamu ke depan. Kau tadi udah ribet.